Yang tu pusa. Pusa ada ya baru ada. Dulu Burasia. Gereja Pantikos. Mbak iya dia tu nasang tu jam batang miring Ada ya, Joy Garetan. Oh. Sandu. Tadi ko mo kapare tularo ko papadir mo to. Nah, basta to sistem spasial alam sebuah mo. Oh. Masa talo mo pala. Uyer kini ni belo tama to. Ya, kan sistem bus. Si potong sisto. Iya. Oh. Bingkilin dong kan di durian pa. Tang ko pala to ni. Mesin buah ya, Le. Malah kendaraan ini dengan terkumpul nak kawak. Oh, name gitu. Anu itu dem, jadi udah masing aja. Morin na labod ako ko tani marji ko dera kabo mi bawa. Yo asalan Sabaya lu lama ikut tu marji lala. masa tayo bawa na jo buwan. Iya, ko dera kabo mi bawa. Oh, si anda kung buah bora ya. Meron ka lang. Makanya katabot. Ay, nga lumaban. Oh, mana rin? Rampo merok ko to. Raya. Lalas siya. Kita na lindo. Ket la do lorok ko spojar ni. Ay rambo mo. Sige, tumamo to. Maring kita pindin na. Si Puri runda ko. Polisi. Ayer tusturo do may. Ah, mbay na maru ko merok ko spolex itu. Mbay na dole kitong talendo ni na. Harus tulis Puri. Tayo tala dolo masibato nito la. Saba Pero ya kasi polisi na po. Buwaran tayo tiro. saba mali mereke ni ato majem pun la. Modi. Iya. Paling beda-beda 1 jam mereka. Ito tulis Puri. Ya rekes kampan le. Aku sangat nimpuan namanya pong pa ni. Hai, Ay, namin tureton do kanina. eh? Minatureton do kanina. Yan, di mali nang tawag ko yan. Di Masuk ko minatureton do kanina aton ta lendo dayo. To made minina. Mino to to. Anyar ka pangpan. Ya mertuksang ambil pong pa ni. Ah, pernah pangpan. Padahal mas din. After that. Awan na nila. Kasi nga, tumakano. Asiyam ko, di lang ba? Oh, lalaki siya sa pagkato. Prene. Estado. Oh. Lolo po rin ito. Uy, Para ka to at utang man utang. Di para. Nila daw. Eh,
Puso mo dimi. Goreng. Uy, Siyempre, basa. ori na to. Uy. Sa mga kaya di naman to si sama timili. Uy, de. Ah, di pasti. Malamang margi sa malang malo lalo na. Iya man nagpunole. Ano mo ka pa lang rata yan nga. Kaling-kaling tu mo dito timili. Uy. Siyempre, iya. Uy, magtuno mo to. Uy, magtuno balaw. Oh, yung pa lu dandang. Balili. Yung ilo. Ah, may saro ya. Oh, yung pa lu. Puso ko rin din. Bagian stado, pwede mi. Bagian ano pa, bagian lu ba? Dito may binala punti kay meron kami. Apa? Punti. Para andit mati. Yo, segar. Kasi 15,000 misa ano? Misa buli. Oh. Ano presyo patapulo? Tay. Eh? Masa? Bitaw, pita sulit masyang. Le. Apa na po dito? Ano 20 plus din. Oh, masuk. Nama yang tadi subuh. May lapangan tadi. Kegiatan ano de 7 plus. Weh. Kiri kanan ini pemirsa. Kumanin mga gerajalan ito dito. Baru kono kote tanta mah HP maga jalan nih. Mani latihan tuh nanti. Ini latihan. Indo. Naladolong kita Toraja Utara naman. Emang kamu ya tuh? Kung naladolong kita.
Pira mo jembatan di Lendiri. Sekali kilala nila ito. Eh, dia dito may dumi. Rikin ba jembatan? Gua para to jembatan di Lendiri to ni rampo. Lucu juga kali. Misado ko kamutan dato mi. So, dami si kalupay. Yo, para to jembatan. Wah, pare itu jembatan di Lendiri teman rampo. Ah, nala ya. Sama jarang tuh ratu jembatan lagi tanpa demi lah. Rahmat. Numbi kamu siap turrekan jembatan tentang lakukan dari rimi gua. Pindah. Yun, hindi may nakitiket eh. Tujuan na mile. Ay. Jadi lagi mah kepurung dah kau teh. Yakit ko eh. Siang-siang pakai mangga ki tongkom memang mah kepurung ah. Masa kamu. Masih di tongkom berkumpul siapa April? Ini dalam baku mi. Ada dan tahu sulit masyang. Mangga tahu mangga rento. Keluarga dekat-dekat mana mira tu tutar mangga buru. Jangan rindu kau tahu masyang orang bilang bina mana kau tu lah. Ari. Kau? Malah dumi jam-jam 6. Kalau tadi kok pernah anu sama Tasya pernah makaburu. Iya. Mama kaburu. Ya mana ke makaburu ini yang manasa. Masih betul baru betul anu. Coba ya mau kusaring to perana yang perato. Ah ya tu nampak ada di pip. Minimum ganjang tu sangat lo. Jam tu. Ya hari sang ada satu tu betul leo. Lu penal itu nang. Tanya perlu utar. Boleh perbatasan lu utar kau teh. Yang kita nar kan ya. Rambukulu raga. Ah rambukulu anu betul lah lu utar mo. Nah, lu utar menangkap itu. Pag-bagan ini dia may dan bang. Lu utar menangkap. Mari lu utar masa ote. Tanya perkaitannya apa? Wih, korin atau pa anu nasang le? Pa pipa, apa sana tu? Iya.
Paano yung kompleto na la na duduk kita sulit kayak makamba maroy. Gusto yung rambukul kasangal lo. Ke torakan na ito. Iya. Naduduk ke pira. Ha. Ore lasoso. Tandi ko sa Piri Baru. Tandi ko udah pengawal. Woi, mana tuh tamu jay. Kina din ba magutun na lang nakanan dito minabin na uman na 2 hektar. Muray na betul lah. Oh dito man ako to kay rinto na lang nakanan dito minabin na uman na 2 hektar. Ay na kasi nga tutoy tindi. Wala may sisi. Sili na sambar kini na le. Siya. Saya miran dia ku tinamban na. Saya miran yung muka. Utap pa tama bangnya. Di na may saun na ito. Oh, hindi ka bang perbatasan le, hindi mi. Selamat datang. Oh. Apa kasi? Selamat datang kepala. Oh, itu ang kapang perbatasan na te, lu ano sa te. Yung nomor te may telepon le. Lu tarong te. Halo. Hindi bukan masamba. Pusakan. Iyo. Iyo susi bentuk ke, minta pibangki, susi kum tum bola miola. Kamu tuh kalau mi setiap kawan. Rampam kami mereka. Apa kami salah sih, Pak? Mipa ke rumah siaki. Ele. Ide kumpo pikir le. Kuam pina gerakan ki kapurung ki rampos sorok ki. Oke, baik. Maninde kan nano apa sante. Lalan. Dami tandi. Ambil merobo mati nala. Tak boleh. Tanya pemerobo teh. Dah bukis ya. Bilin dulu ya, batu bilin. Mana sarampo mo ito? Kaya manidoki ano ni na lebo na tampi mo kina na. Rampo mo. Alin dulu kita tiru-tiru mantan na. Pwede siya man ito marimba, kikindi ito nih.
Siya man ito lurang ina kuha. Santay. Muray di ba gitu. Santay. Telepon ni masyang. Sir, mama. Ina din mga telepon da ko ti kualen do giro bono masyang iba siyam tu. Iya, tanah salah. Bagaimana, Liu? Lereu. Oke, mata ko ya dia sangat. Coba mirare, oke. Tabagi dua mirkian udah le. Ini 2 hektar tabagi dua mireu. Abang rementan. Lagi tipe dulu apa mengarik. Lama. Halo, sama saja. Tulisin Kan dia kapal saja. Wuh, cantik lu ti terowongan pohon pisau guys ya. De. Ya kailangan turay ito, puro may dililing ito guys. Wih, cantik lu. Mana di kilo? Mana di kilo la baru ta mo tili? Kayu apa misalnya nanti itu kanda? Apa tak tandai? Ti kayu apa tini? Kayu apa santo mi? Tak tandai. Mahoni. Mahoni ra ka pra. jalan. Kan dia mi siya bongke siya otan niya pala. Ito lantam dati uli. Iya. Dati urit. Yung Musa. Ya, hari itu. Kasi kumpura na rin do salat. Sa tino-tino sigili. Yung Nashville loan itu masih gitu. Wuh, sama na malalang tulsa uti. Wah, tapi rindu keterikan situ lalu tama kampung tali. Ah, marante kayak terakhir. Dalam provinsi kalau terakhir nih. Eh? Dalam provinsi. UPT, wah, UPT. Gampang Utara. Yung kiri kanan libre rin le. Ah,
Parderler darler. Jembatan nih, Bu. Biram jembatan reu. Jembatan itu jembatan putih. Tempat kira-kira bisa aja tanda. Anu yang kecil. Ini mau siapa? Kenalan peta pemain tetap terhitung. Wah, anak kawan putih nih. Nah, kita ada tingkar dulu terus sama mereka-mereka mungkin ya. Oh, mana Sabtu mana itu dia mana le? Kegiatan 17-an le. Anu anggaran di kampung kan ini. Eh? Apa anggaran? Ero kan ilan anu tuh ombos tuh pa. Remton, kita nggak patikat. SD. Kayak tanggal satuan. Ah, nah saya nggak pas sekolah mana nih? Iya, pas sekolah. Nih di masyarakat. Masyarakat tuh. Ya. Hanya pas keluar Bang Alesang sedikit untuk ke situ. Karena ya toh pas sekolah mari dari itu kenalan. Bisa tahu Bang Alesang patah tulang nih tertentu. Emang kecil kan? Kamu ya betul maafin aku pagi tua. Dari sini pedas dulu. Maksudnya misalkan jadi jumpai kita masyarakat juga Bang Alesang sama kan sekolah mari dan apa kita kiri. Bos kami dulu ya, bahas itu komentar Nabi Minsa ya, pemarun aku minta maaf ini. Tidak bisa baca komentar ini guys. Kita lagi joki ini guys. Kepalanya penumpang mas. Bawa tuh nama leko itu bawa maka dan aku orang yang bawa tempo itu bawa maka dan yang bawa Tidak ditahu apa yang bilang ini pemirsa. Doakan saja semoga tiba di tujuan dengan selamat. Kami dari Toraja ini menuju Lu Utara. Tepatnya di Sabang, Kolegen. di Ponglegen. Dalam rangka melayat ini guys. Ada keluarga yang meninggal kasihan. Kita menunggu menuju rumah duka ke Sabang Ponglegen. Kita sudah di anu ini. Apa penting anda? Sabang. Ah, Apa? Rambakulu mati kapang leo. Di Rambakulu ini kapang. Iyo. Di Rambakulu ini bosku. Biasa ko sila pa rin nilembang. nama sama sama Salah satu masjid kita dokter nama Oh, wah. Tidak bisa putar kamera ini bosku. Wah. Absen ba mo kami Domioto ya? Mulai dari yang belakang. depan dulu lah masa Depan saya sendiri dengan kandaku Joni Pasimbong. Mamanya Parel. Yang punya Balusur yang Kandu. Mama Perli. kencang berada Injo Nenek Icang dari Berada. Dan abangku yang setia Om Rehu Pasimbong. Demikian dan terima kasih. Salam, semoga sehat semua di sana bersama keluarga. May banana nila. Banana po kaya bilya.
Ya. Wah, bye-bye ka rin nga. Malah kan itu pernah nempuk di pinggir. Tamu kilala eh. Okay. Ah, rupanya tang dia keminina atau mah parel. Iya. Jadi perut anu maju aja. Ditambah tikungan sedikit Iya, tambah tapi goyang ami. Oke, terima kasih. Mama Farel Los ini pemirsa. Wow. Saya di belakang kursi. Di mana ke parede dalle? Di bawah-bawah. Tiro ba mili? Tak tandai. Di sana itu. Parede dalle. Malenda bukan ma parede dalle guys. Risma sudah ada di rumah. Pergi lambat. Itu. Wah. Oke kak. Oke. Harap malum tidak ada yang bersihkan. Selalu limbong macam ni lah. Pakai selalu limbong macam ni. Ah,
dulu selalu limbong marobo. Apa? Selalu limbong. Oh selalu limbong dulu naman marobo le. Selalu limbong to nani na city le. Iya. Yo. Iya menderek kita. Bayam timi. Iya. Lapar juga. Jadi ini kita pengen. To dini saya mati to naman tini city. Mana mati nih? Ari beranit parede dalle pemirsa, pukadangkan ne. Bawa, masih dibawa. Kalau Dente sulaki ngidam ano, parede dalle. kalau benar na lembang Tokyo may magkatapat ito. Baru sa akin Korea. Di kayo. Oh, ano mo to? Marobo mo to? Para apon te, lapar Nulin do kira kamara ka dolo. Yung it parede dalle, yung ano, Nusa. Nusa Tenggara Timur. Maju lagi om. Eh? Maju lagi om kalau peredaran lagi. Oh iya, coba may dinusa itu kayaknya. Jagung rebus ke time tadi parede dalle. Jagung pulut bukan jagung. Tapi itu yang kecil-kecil loh. Yang pulut. Jangan yang itu yang besar sekali, tidak enak itu. Yang warna kuning. Aku dulu tahu kan ka. Eh? Aku dulu dang deh. Tuh parede dalle. Oh, ayo tuh dalle sama bang anu karaki. May balambang ba? Sama bang puso. Daliman ko eh, di mo ay mura ko te. Parede dalle. Yang merokok teh, kapang. Hindi mo eh. Bertamin de. Ah, ano yan teh? Purong. Dalle ba ito lalu? Yan asaro ko to. Yan asaro ko to. Yan asaro ko to. Oh, Oh, yang teh. Ada apa kak? Jagung pulut. Jagung pulut. Iya, ada katanya. Oh iya, ya tong mo to si biti-biti na lang. Kelam coba ya. Satu lagi kalau mau percobaan tuh apa itu? Lendo kenal lidah guys. Ano? Lagi apa? Lagi nginam. Nginam jagung. Elizabeth apa telur tarang oh mobil baru belum dibuka plastik. Wah, mobil lama ini bosku. Pas itu om apa? Pas apa? Bagi-bagi jagungnya nenek. Merigal ya. Tayo marbango ke panto. Oh, coba kamu tuh rampung kami karang kopi. Gak kau pakai jarang pokok kan deh. Ah, maaf kan di dulu. Ah, tayo pagkulang kumandi ako. Kau mau coba kang ba kan din ako maroon ng polo eh.
Buat dari sini ni maparkir lang tayo. Then, Magkatituto minta mo to ano. iyo, yung ano ka. Tawa lang udah tahu deh. Wah, men kalau beli tere usir ni tampe. Porreho. Doon nasang siya mo kumi. Gusto nga to, nagkukapurong to lang termos susto. Oh, salaan, ano rin kaya siya ko. Bili daw, meron pa. Yung may marobot ini. Marubong mo timi. Iya. Gusto nga, magkukupong lagi mo na rin eh. Marobot. Ini soal ke mana tahu? Eh? Ini mah. Salaan rin. Bayit turun jong suka maju. Makan jagung. Ada bisa balas sulam itu nih. Termos. Balas sulam. Si sabong sangal lo kapang to naman yung sakkan na. Ini durian nasang itu meyo. Si Pi temi kinano si pisando ka santun temi kasi le. Marami Aman le. yung Oo. Teka na pala. Sa dulo mo na talaga. Kaya ngayon ako kami pero yung ka. Cara kali ini mah kira lawan mana nagutin. Wah, ombela rikki. Yo, beda. Asal maling ke kiri mai. Ada cara, beda. Pero talaga no. Ampa. Oh, nabili ato siya mo to lang ang tilalan ni. Aki bili ba ka lang ati tong ki Cara kami lojo melon. ano siya. Nabi na lojo kila ya jalan por kilo. Pinatiro siya to sirang kito na ko bila-bila ito kaniti kare kelyo. Sabi kita. Oh, yung mga rito pimirso. Kayo nga pero para. Tuh Polres kemarin itu. Ya, mana? Mambela pa. Bagian niya mo timay. Sanga may halaman mo timay. Ano yung palasin dito le parel? Kulit ko yung susan pag kinarong pola rapi. Oh. Ah, ulo yung ko matatak po. Mani. Jadi gua kintaran pumunanya tulale 20. Mula mo to tetan na. Pas juga kerempuan tuh le. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Parkir merat itu. Aku Pusing kasih kiki tiro, Angelo tam tuh halaman no. Ditiro jodoh aku.
Mudah-mudahan na lubang siya pagi bisa kita ro kiboko to. Auto Korea to. Iya. Car kelas tem dia dah. Bisa pememputa ki nakarakian. Dalam rambung gigi tim juga. Itu ang tatiyo na lang. Kanya le. Oh, tanya le. Sabi sa tayo mo tanong ko ang tender sa yun. Tato nga perkili. Iyo, apa sih? Dodo ya may pangalalan ni na sedal lang. Iyo. Ah, American na hindi ito nila na. Nadako patapan, nadaka putarang kita iyo. Hindi na tayo tama. Oh, Malaysia ron terutama pa. Dito ka pang. Hindi na bisa. Hindi ano eh. Dito. Motor na tender din. Auto na. Bisa rin. Eh? Bisa rin tama. Siya. Isang. Oh, bisa. Tayo le. Muni! Yo, hindi to. Oh, iya deh. Dengan kalamu kami. Atawa. Dito na. Eh? Pati puta mi to lo yo bisa. Lah di bawah teh. Dengan kalamu kami dito. Buka buka. Ah, baik menurut kami. Buka dah perlu kumande. Bukan kami kan dah. Ore. Ay, gusto yung limpa tama eh. Siya pero katulong sa pakenta. Iya, bisa. Le, tayo tandai pa. Apa? Sini pakai. Ada daripada siapa tuh pas. Iya. Iyo, sini kita ko pa na di